fè yon sa men? Pizan mi? De bo ka suskati sa toujou. Vraiment. Ave di, pa yon menaj? Ay sa, ay sa bon la. Quand ma parle si ma ko gade menaj. Comment fè yon pou sa? Pizan mi ba. Ma kompran nou. Chaque fois passé. Bon, tu fè jou gade menaj? Ba konen di bagay sa ou pa pale mde yo. Ou pa konen mwen moun? Ki sa ke le reme a? Sa pa. Sa manche pou mwen. Mwen boutan ba manche non mwen.